Mae Wrecsam yn dre sy'n newid. Wedi blynyddoedd cythryblus, mae dyfodol y Nghlwb Pêl-droed bellach yn wylo'r cefnogwyr. Democracy ydy hi. Dwi'n un o'r pobl sy'n pi'r clwb. Mae'n bron iawn 3,000 ohono ni rwan. Clwb pawb ydy hi. Mae atgyfodi Wrecsam Lager wedi bod yn lwyddiant mawr I deulu lleol. We will only expand as much as what we can afford to expand, but we shall definitely have to put more tanks in before spring of next year. Ac mae canolfan Gymraeg wedi agor yng nghanol Wrecsam, tafarn y 7 Seren. Edrych ar heddiw yma, faint mor bell da ni wedi dod, a sut mae pobl sydd yn dod I fewn sydd ddim wedi defnyddio'r Gymraeg blaen di ailafel yn y Gymraeg. Mae'n ffantastig. Mae'n ddechrau tymor newydd I Nghlwb Pêl-droed Wrecsam, ac mae'r kit newydd yn barod. Yng nghanolfan siopa'r dre, mae'r cefnogwyr yn ciwio neiddgar I gael gafal ar y crys newydd. Yn goruchwylio'r cyfan, mae Peter Jones. It's there to make us more money, to be perfectly honest, but also it's a great opportunity for fans to have the shirt. Some people still like the idea of the old businessman, the local benefactor, the local lad who's done well. Running a football club, that's a sheepskin coat, cigar type model. And they have this perception that the fans' own club is butcher and baker, no disrespect to butchers and bakers, but that they don't know or they don't have the ability or the business sense to run a football club.